ra o amohela hape lenaneo ke la hao la pelo e ja serati Gets a Partner ke re mafelo mona pula santsa o hwehla hohle mo ne teng e ba o ka hare hona ha ena le Lesotho ka ka ntle sentse ke re e ba le rona tsatsing la kajeno ha re tlo kopanya bane ba ileng ba re roma jwale ka ba ile ba etsa nako tse fetileng gore re tlo ba batlela marato a pelo tsa bona re ka mona ka Rubicon Guest House Mohalisuk Alageng ke re batho bana bana le matlo a matle a bodulo le he ke bona batho tla ba fa dijo tse monate tsa sena ka jeno mane mo batho ba bona ba tla ba ja ba buisana ba yana ka diboko e le hore re tlo bona na qetelo ya maqetelo ba tla dumelana ka po ditaba di tla tsamaya jwang e tsa hore so fete ho pelo e ja serati Gets a Partner Moi ha jwale re na le mme le yena jwale ka kile ka bolela ke mong wa ba ile ba go roma gore re tlo mo batlela motho a tla tlisa thabo le lerato mo bophelong ba hae ha re tlo gona mme ke mme mang o tswa ka ile gona ena tsatsing la kajeno o le belletse eng ena le la pelo ja serati ne dumela wa phela ntate wa dilemo tse kae bonyane ho fihlella tse kae ntate wa dilemo tse 50 ho ya ho 60 le 60 le ba bana bonyana e be le bana ska ba le bana ka potso a be le bana ba hae ba le nna ke na le bana o na le bana ba kae nna ke na le bana ba bararo bonyane ena ha o tsotellela haeba o na le bana ba hlano ka po a hona bothata le haeba o na le ba fetang mona ha ena bothata motho ka tamba okay ai ke tshepa hore he ntho le motla tsa mahantle se sena ka jeno o tla fumana motho e mo isa le go boleletse ke a leboha ne o di beile jwalo mo ya go tla ona ntate na tla di bea ntate dumela Nana, anta na traona. ai ka wa me re ka pele serati Nana kele. ke ntate mang Kinda disabana. ntate sebata Ya mo tswa ka ntate Nana disabana abo district. ntate sebata o be wa ke nna le la pelo ja serati Nana tu ya sarati. Ni ha kita bawe ke hloka molekane. o batla motho a jwang motho a ratang eng motho a kile a nyalwa ka kwa se nyalwe Ke batla motho a se ileng a nyalwa o ntse sena taba fela ke hloka molekane o na le bana ntate ha ona bana mme na e be motho e bang kile a ba le bana ka po a se le bona ka po le ha ba ona le bana bonyana be le bana ba kae ka ba le bana bonyane ba babedi o batla mme a ratang ntho tsa mofuta o feng ya ratang mme a ratang hore ha re le ka lapeng re kgona ho utlwana ka dintho tse ka puo re shebisanang jwalo ka batho ba teng ba dula mmoho wena o soka o nyala bona ai ntate sebata wa tseba ka nnete ke tshepa hore mokana mo tsa sengwe la jeno o tla arabela thapelo tsa hao le wena o tla fumana motho e sa le mo le betse ke a leboha ntate mo ile ya tla bona nna ditaba di tla tsamaya jwang bakeng sa le ntate ya go pola tseng ka mona ka Rubicon Guest House ka mane ka mokitseng ba ka Mohalisuk Alageng ke bona ba tlo go fa dijo tsa tsenana la ka jeno mme he re tlo bona mme le ntate ba dula mmoho ba yana ka diboko re bone hona taba tsa bona di tla tsamaya jwang Mela ntate wa phela ntate ke a phela ntate nna ntate ke mme Nombomelelo Matona ha eso ke na sareta hantleko ne ke clip le ja sarati ke hloka molekane ntate ya nang le lerato ya tsebang na mme ke eng bophelong ntate nna ke ntate Sebata Selematsela se di mana se ke matata ya le nna ka nnete ke le nna ka jaaka ka mona pele ha di tata pele ya sarati mo le no ba ke bone
dithuso tse thusang batho ka tsona ba hlokang ba lekala. Jwale ka qetella ke fumana thuso ya hore ka lona letsatsi lena ke tle ke etse hore ke atamele ke kutlang ba mmalwa le bona ba phelo ya serati. ntate o hloka mme ya jwang? Mme ke kopa mme ya nang le lerato la hore ditaba tsa rona tsa lapeng di lokiswa ke rona ha di senyehile, re kgona ho lokisa le mesebetsi ha e le teng, re kgona ho thusana. Se ka ka re mme yena ke mo tlisitse mona ke rato e etsetsa dintho le nna be ke dutse feela ha hona ntho e ke etsang. Ha tswa mo mosebetsing ke le leng yena o tla etsa mosebetsi le nna jwale ha ke etse mosebetsi wa hore ke mo thuse ke bone hore ka nnete mme ka nnete o hloka hore ha e le ngwana ke mosebetsing tjena nna ke thabise matsoho le yena a fumane ho le monate ka lapeng. Ntate o lemo di kae? Ntate dilemo ka nnete mme wa ka le ka motho a sa tsebeng mabala fela tlhaho yona ke rato ka ho ke tlhaile ka 1972. O ya ntate. 1972. Jwale ha o le ntate a monyanyana tje ho nna e ne ke hloka ntate wa 50 or 60. O bona ka re thele lapa o bona ba ka ntate? Ha ke so be le bana. O batla mme ya tlo etsetsa bana? O batla mme ya tlo etsetsa bana? Nna ke sa kgona ho etsa bana ntate. Bana ha se ka thata hakalo ka hoba bohle di etswa ke ntate Modimo. Empa ha o sa ba batle o tlo sena mathata ho fana ka phedisana ka lerato kutlwano ka lapeng. O tla phedisana jwang le nna ke na le bana ba ka wena o sena bana? Ka tla phedisana ha monate hoba bana ba hao ke tlo tla ke banka e le bana ba ka ha ke na makgetholla ke re nna ke tseba mme wa bona ha ke batle. Ntate wa sebetsa kae? Ho na le ntho e ke lebelang ka mane ka makgang fela ka ntle ho moo bo motshehare tsela ke letsa mosebetsi yena le ya bomajanto mona ke lokisetsa batho ka batho ka bona. Nna ke sebetse ke mme a sa sebetseng, ke mme ya dutseng kae le nngwe. Ke batla ntate ya sebetsang a nang le tjhelete e tla kgona ho mphedisa le bana ba ka ha mmoho le ntate eno e tliyang ho yena. Ha ke bone bothata ba letho nna wa ka. Tjhelete e kgolang moo re ka kgona ho phela. Re ka kgona ho phela. Eya ntate, nna ke motho a nang le lerato le lengata. Ke motho a ratang ntate ya ratang. Ke motho a ratang ntate a ntlhokomelang hoba ke tseba itlhokomela. Jwale ha ke tlile pelo ja serati je ne ke batla ntate a tlang rata ntlhokomelang rate a phele le bana ba ka. Jwale ntate o ka kgona hore ha ke dula le wena ke tlo dula le wena moo kapo e ne ke dule baneng ba ka? O dula hae kwana. Ebe ke dula lapeng. O ka kgona hore ke dule heso ntse re le mmoho kapo o ka batla ke tle wena? Nka thabela ha fela hona le dipotso tsa rona re di ketile ka hore o na le moo lapeng moo o dulang teng. Jwale ha o kgone hore o ka qetella o siya bana eba
tla ntate ke nna ntse nka se kopang ka nako ha ntse o lwana hae ke ntho e o ratang pelo wa ka ne ke tlameha gore ke bone ga kgole e fedile ke a kgela gore ke bone gore bana ba phela le mofumane wa ka nke tlang mo le dinako o tlanne o ntshakele o tle le bona ka nako nngwe ga o tla le bona kapo o tla o le mong utlwa ka ditaba tsa gago di na bothata ntate ga ebe utlwa ka o tla nkgona le bana ba ka nna lebile ke senya e nngwe a ke re biditse maatla a eso itse ke sefe sa masepo o ka etsagala ebe ke a tloga mo mosebetsi o fedile ka nako ebe neng ke ya gae ga ke fitlha gae mane ka tlameya go bele ka bokisa gona ke se ke tloile maasuku mo nne ke lebja teng ke sebetsa teng mosebetsing o fedile jale ke gore fela gae gona tsenang ke seke le mona mme re lokisa taba gona masego e ka etsa mokgwa gore ke bone gona re etsa mokgwa o gona re iphedisa jwang ga e tlhabetse ka go dira e mangwe ya kwana e mangwe ya kwana le ka ta go dira lapeng ntate ke ntate a shapang kapo ke ntate a tsamaya a shapang nna ke batla ntate a nshapang ntate ke kopa botsa na hobaneng o sena bana ha o sonyana ha e sale o tlile pelo ja serateng o sonyane ho hang ke ntho e nnete botsa ke gona ga re tlo lwanela jale gore o be le bana le nna ke kile ka nyala ka ba le molekane tšhela ka mabaka a bophelo ga ke tentse ga gwana ntate modimo a nka banya le ena ke mokgwa le nna ke tlile mona ke tlo batla molekane e mongwe a tshwanang le eno e ne ke na le ena o tla ba jwang o tla ba ka mokgwa molekane e ke na le ena o tlo go tla di etsa tsa nna di etsa kapa o tlo qala ka hao qalong ka mengwetleka ke tla etsa dintho wena ga e ba e siko ke mang o tla tla go nna moitora nna le molekane ne be ke pena le ena o ne a sa phele nna sa mphedise mo phedisang tharollo ko re buisane o ntate ke a utlwa ntate jwale ntse na le batswadi ka bobedi kapo batswadi ba hao ba ka ntate ha sane ntate ha sa mosebetsing o thabela ho etsang ha o dutse ha o sa sebetse o rata eng
Ayo, anak kamu bilang pas. Belum mau habis mau sama kata mia esanya ini. Ông tháo tam bún này, ông tháo tam bún, bún này là chú cái sự một số cái nãy giờ mẹ cho anh chơi, nãy giờ nhớ tiếp, anh chơi tiếp, cái này thì bùa hati, là để làm cua trắng hậu cua canh nít, cái là canh nít, những cái salad làm để cho mà canh, những cái này cái chúng ta thì nhà ăn một bữa nhà, những cái món của cái heles, những cái món kalau cái là ăn để cho nhà ăn một bữa nhà thôi. Kalau kau mau kau tu dua, kau tu kawan ah. Kalau itu sebenarnya kalau baju sendiri di luar hau, nak apa gay? Ayam tadi. Negara tanda tanya nasi bukunya. Cái mình nói mình cần nó bị quẹt thì ta để nó một hạt rồi. Cái một cái ba cái thì nó cũng nhiều. Cái là vậy. Còn cái này mình thấy thì là một là mà hạt đâu cũng nhiều. Cái các nó bọn anh chỉ đi mình nhà cô chỉ muốn sẽ nhà này nhà nó có cái điều đó mà nó cái chúng ta phải như là ta cũng sẽ cả cao bằng là cái điều next week Đây nếu như bạn làm cái loại nào bạn này, ở phần thì loa hơn, loa to luôn nhà thế này nè, xin rồi thì các bạn chạy nhà nam một luôn nhà này. Tắm ngọt. nó cũng ra mà ta không mua cái ba cả cái bà đi tới đó cái kia là cái đây là cái là cái mình cũng là cái nó là vậy nhớ một cái nó không có thể cái mình có thể trên nhà nó này đi chạy được như này cả cái này nó cũng như này cái nó tao cái mà nó cái này đó là một cái vấn đề như thế kalau sekarang kan kita tahu mau hal ini mau dia nak apa mau hai pilih apa Hai vừa mình trả cái xe là chỉ được với chú bà điện tuyên về nè, chú bà điện tuyên về nè, cái này thì bà đặt trả cho ăn uống nhà. ôi Để em đặt. xem nè là cái là zaman sunadi zaman sekarang nah kupi anak anak thata kan boleh kuliah itu di mana rồi Anh chơi đâu phục. Thôi em trả đi. Phong ca bị cái con họ cái này thì nó bỏ hết đi cái mà cái này tôi cho chia ra thủ đi Hai vừa luôn, hai cháu xe thuật tiền là cô thổi cười, cái chủ quên để trả cho. Còn cái nó cũng một đoạn có cả anh. Ano mo ka tuyo ka man nanti? Ako iyo ko ka bugyo ka.
Kono o sa memong o wa temong moye o pola ntse le ka mona ka Rubicon Guest House qalageng mo Harrisburg mme he o bone ba di ntse jwang dijo tsa bona di ntle haholo o bone hore ba fane ka di-drink tse jwang ha o jwale ha go tlo gona mme ena o tlo go o bone taba tsa ha di tsamaile jwang le ntate ha ba ne ba le mmogo ba yana ka diboko jwale ka kile ka re wa tseba he ba hle ba di letse taba tsa bona re tla bona gona hantle di ka fella ka mme di tsamaile jwang taba tsa hao le ntate ke kae mo di sa tsamaya hantle bona ka ditlele o mmele wa hae jwale le mmele o monyane hantlentle a ke utlwe ho wena o batla ntate ya mokae ka mmele monyane tapolo wena wa tla wa DVD a mmele o hantle jwale ke yona taba e etsang fela gore o utlwe o sa ntle le mono ha le ne le buisana le yena o utlwile le ntate kang a ka o na le tjhebelo pele bophelong ye ka mohlomong haeba e ne se ka taba ya seemo ne le ka phedisana mmoho yena ha ne ba ne se ka taba ya seemo o tswa a ke nang le bana ena sena bana le sena bothata ne re ka tsamaya mmoho le yena a sebetsa mmoho o latela le se ke teng tsela tsa nna sebetsang a ka kgona ho phedisa sohle se ke se batlang a ko mpolelle he boemong bo gona re le ba moifo wa pelo e se ka ka batla ka tsela ke batla ne le phethapelo le tswele pele le mpatlele ntate e mong ke tla kgotsofala go mmona kapa kgotsofala ebe he ho re tla go nepe o ntlhalosetse o batla ntate ya nang le bana bonyane a be le bana ke na le bana sena fela sa ka ke na bana e ba o kile a nyala mohlomong ya ba lenyalo la bona la gaua kapo ebe mofumadi wa hae o la hlokala jwale e mosadi wa hae o na hlokagala ha fela a na le bana mme mmeleng ebe motho eno a ka seemo di utlwala taba tsa hao he ke tshepa hore qetelo ya qetelo o tla fumana motho ya nentseng matla ke a leboha le tse le dijong tsa motshehare le mme o bone taba tsa hao di tsamaile jwang le mme ditaba tsa ka le mme ka nnete di tsamaile hantle go ja ka nnete ha se di fitlha pheletsong ka nnete ke ya gore a fumantshana gore ka nnete gore ha kgotsofale seemo sa ka e le mmele wa ka ntle le moo wena ha no o buisana le mme o no utlwa e ka mme ke mme o ka phelang le o no ratileng ka mme ke ratile gore ke mme ya nang le bana jwale o rata le motho ya nang le lerato go yena le bana ba hae wena taba hore ha o so be le bana o ntso le ntate ya lebeletseng mohlomong o ka ba le bana ha o fumana motho kapo jwang o ntso batla go ba le bana okay boemong bo ha ditaba tsa rona di sa ka tsa tsamaya ka mone le lebeletse ka teng rona re le ba mofa pelo e tsa se ka teng o ka batla go reetse jwang ne re tswela pele go batlela motho kapo reetse jwang ne ke kopanne le patlise gape motho ya leng gore tla kgona go utlwana ka maikutlo wena ha o tsotelle seemo gona ke mme wa seemo sefeng mme a mokae wena ga o na bothata taba eo ke na bothata ko batla fela ke phedisano ka lapeng ke a leboga ntate
ke tla nne go tswele pele go bona gore o batlisa go fumanela motho eno e ntsong o motlhoko ke a leboga ntate thank you ebile jwale hetsa sena ka jeno ha re ne re le ka mona ka Rubicon Guest House ka Kalageng Mohalishoek mane mo go boneng he batho ba rona ba ne ba gomme ba buisana le gona taba tsa bona di tsamaile jwang etsa go le wena o se fete nakong e tlang la nona la pelo e ja serati ke re ba file mona pele ya re ha re kopana nakong e tlang go pelo e ja serati